Niji munsem ubenya enyumpana kakuma ubenya yamaimu amanyasam ubenya osumpa bibra ubenya ningina ubenya SOMPA TV yabana papini su SOMPA die ema kefiapa No abo omanti asemai Ghana aha eye SOMPA 106.5 FM Accra yatra se ede dumienu kase no ede eba ababesom wo hyane nsoma me se kase yi etwa ne ho ewo nkran ha SOMPA 106.5 FM no ebesan akobudichi ewo SOMPA headquarters a ewo Asantemantam Kumase SOMPA 93.1 FM sanso ena 100.9 wono so ewo Kumase eno ye ayiko wobeje agina mu den afa ya no achi no Adamfopa radio enso ewo Paris France abrochimemu ena SOMPA 101.1 FM ewo Takwa 103.3 Watakrade 106.1 ewo Tachima 98.9 ewo Sunyane 90.7 Wankranza ena 101.3 wononso ewo Doma mepacho ashane nsoma me say udi koda na so no ye twegu ho den SOMPA FM ena Facebook ye live wo SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no enso SOMPA FM live and some more better than the akuchiri nyina de akwakogu www.sompaonline.com www.sompaonline.com and then some no so pa but ne kase mienu bi ebetimi ate ho de ama ho na afei yedi mu nchemu aka e de ama wo no ebine se wo atwema kwa nwoma cross ni bedwane mu wasante emantamu classroom mako besensia bi atete apro apansam enam suma BBSC yene yamani boni ba wabedu ebedi sanko mu wono mu eto mobile phones won kran ha kire se amananefo agi wo mobile phones ne ton aboso wo mu huru ni wo mfa kura nche mu Sanso anya bebo apinimu ewa NPP wasuru kokroko amanyoko wanom annual delegate conference ya ekoso ewa Granhale Gwan eni ensam ne die bubruja wanom ahyase ya wanom etoto moba eba park so ne ade ya de munsam ebe so mo yamani boni opochecheku eho na shana nsoma me se ensam yi secure sanitary pad na dawroma secure sanitary pad se wope amwasne tampapa ya obetimi di amwo titiri pa ye nuanom ma ne yerenom ye namfo wa ne ye mama no won betimi akwa won bra kire na bibia timi aye fire eye secure sanitary pad eno ene betimi aboa won pa shana nsoma me se we no eno num ni nyina kama ya ema bi mpepe mfa ho afa enu achi no esan so boa ema ne maaye num no ekoyie pa secure sanitary pad enye na ewo babia time herbal mixture wono so agi ababa pa KNG herbal dawromanti time herbal mixture se wonu mu ato wonti mi di malaria na agi oboso honam ye oya ohia time herbal mixture eno betimi aboa ena time HH mixture so eno so ho a eboa ama ne manyina etimi akoye nyi ono nko a mobile phone papa ne ebisi manim ha na ye di twa ene amanfo ene nam TikTok ne so woni twa na bibia ye fine ubehunu Crystal Clear Pictures Pandia Techno Pop 40 Techno Spark 40 series Techno Spark 40 series eno ne papa no eno ne betimi aboa wo ma bibia timi akwankan ya no ma oti anka okasie mu no me obrempon na kwaku ampoma mene abina badu adepa kofi
abusia ye free sam no ase ade ama ne kwahya se free asante emantamu atwema kwa anwoma ekrosini ebedwanim ekro ba kwa no ade twede DA basic school ade hye no ekiremu se wo hwe se de school ni dibina ene se de school ni bobre ene ne yebre etie na school ni da ICU enti ni senka wo hwe mu aka konfo anoche aba ya sabia ena school yi eda sebe ya me no kasa yi a enka sabre se de ya hangi school ni nan no areho na wanu mu kiremu se de school ni TNT adehia wanum agentete ye ewo sa twede DA basic school no wanum tempenten kwapa anya samketua abusia wo hye wo Facebook no so a wo de wankasa firi gadochi eye SOMPA 106.5 FM Accra na waba behwe sede en chance dan ni nyina pa firi school ni so ensuo to amane ewie bo amane enfuturo fa amane enam so ma emofra wanum gentete ye ewo sa school num no wanum atete amafo mantwea wanum sade ya wanum enko school ye akohoma ne so ne ya mani boni bawa baidu akotwetwen sa ensem yi mu enkomo menua wote menka ma hey meji so menua ba mo yada se papa na school yi eba ne sesanse asade akora wo fifiri sia ne sena shas ye tutu emu nyina ye hwe boye mu e menua ba ma me na wase na minchi achiefu a wotie SOMPA enawie yi ne mfomo mra santimantamu mano twede aye wa twoma kwa homa mansini mu eho na mede adehye tie eye SOMPA wie akwa akoduro na we die eye twede DA basic school school yi me no kasai no atete impanyifo akudam akunyini pa ewo manmu nanso se obehwe school ya ye ka ho ase ne ye twede DA basic school ya meka se school no ewo anwehia kasie mu pa twede school yi a ye ka ho ase ni ebre bi ba ye ma eho asem contractor na wo si edan no ekotutu mu se aban de ne ka ne ade che se nsempi ye ma no kofa nsempi no abaye me no kasai mini abaye no na me koduru ho no se menya panyin bi mponi na di nkomo mpempre no na ho ekwa akoye den pa eno aye bo ye ho modi bia se ni panyinfo be kasa enam eye emre a asem no sori ye se ni esika kosiye na so no umunyanya ho waye ntimpanyinfo aye o mageze obia ni ho a obeka ho asem me no kasa na meka se school dan ya hu se ni esisi we die eye space unit classroom blogger me no kasa o masini da NPP abreso ena omode contract ema eye contractor bi se nko omomode na hu si dan no dunia ba meka se dan anapo se school dan na si wonu bia na hu se gusu wonu we ka ho anem prince aso se ne na su ni ena nua apra etitigu se me no kasa ba bia nkola ne timpempre o mu ko school no meka se enye efom ho nyina tutu me no ka se so ade ba ko esan ya asefim kasi ni se asai se fom ho tutu no edan no ankasa nanse eso pepa ye na just na se ni esia ye dada nkola etimu o mu ko school tumu sa awu ye pa eno kan obi mpanyimfo ewo eye mpotem mo na ebo mo ni so mba discount uda let's say chance dan no kuro good baby o mo tim pepro o mu ko school no ya tete etemu ebi wo kora no a enyunu nkonwa koro mbetena so kora no eho akwa ye de enso me no ka se first unit classroom blogger o masie wi a aka so moye no akwa kansinsemu ma ade echi ade esen nsuo na etoboro no sisi ampoma kora de da ho a me no ka se o mo different ko share ho nyina me no ka se no meka se ni nyina apopro mfoti awi ni nyina ma ezia no akwa akoka ho na mebo anan yes no ene mepempanyimfo ebi ti se assemblyman committee chairman ni educational director ho na mabiso mo chesen nkoma omo kan ne se asemi omo kan no omo de akwa akoto Ashanti regional minister ni Dr. Frank Amoakonye na me no ka se no asemi anan pose school ya unyenye omo na mu nyina no eden anima deja o hwe animu se ebre ni akire obebo anan na contractor no obepe na akire akwa imposo ombetwam no de ama contractor ofo no akwa akobo dan no so ama nkola na nya baby e de atena esua de mo ma suma adwuma na nra headmaster no kan sem bi ma me wuye pa o se so omunya bosumpo keke e de mo na se nkonwa nim kura no a omo abeye ne nkakra no matuni asiesie school ni se de be ya nkola e wo no ebenya baby atena me ni wo ka school ye si we no esi ho ache nkola e free ho
omo transfer omo ebra na edan na omo wo mu na yedada omo transfer omo kogu school bi mu se omo konkosua de school no bi school pe na omo asan ba omo te bi adada mu nti adehye na afi akyerɛkyerɛfo omo twade die basic school de me no ka say no omo wa ohihie mpa we de me ankasa megina mu na maton sa frankwankwa biara omo nsem wo bi se ebra so se twade de eni akyire kura atwoma kwa homa mansine wo na wo die basic school wo hon de omo wa ohihie mpa nti adehye eti omo nsem wo bi de omo mra no mewu school yi no meye omo mwa na school ne mfa ntampa freza school yi atete akunini ni atitire pa e won potemo na bawa wamane boni mu no wo kire mu se sa school wei e na mre bi atwam contractor no ekwato mu no eye wei a anade ehene a sa pepe sa school yi edan no a wo sie no se ofi ase se o sisi empoma ne doors de da ho no ena school no enam so mo wa ohihie mu to mo ye o ma gye se eni o mbekwa akotena sa dan ni mu ena contractor ne ye se ne ho akwanhihie mu wo sa aban bomodi na ne sika bi akwaka mu no wo so de ba na wan fa ma na contractor no ekoto dan ni mu eno ne ka ho bie ma nsem no ko wiase afa na nyina ekofa amentem ho ase no kura mpo ka ho bi na esi am no ka ze no wo fa frem panyimfu a obi anya na agye se obeka ho bibi obi anyi wa wa na agye se obeka ho bibi ani mo se wo kɔ na se wo ka se wo ginchiremu a on be chechuru mu ne mu se wo be record wo mu wo be twetwa pictures when na fra pictures and this twetwa fra am cheze obi a twetwe no ho obi anya na agye so obeyi na no akwa ko twa na akwa fa se ho fra ba enso me de da bia me ka se nkola no a omu school mu no o ma wo hehie omu wo mu no eno na ye hwa ka ho azen ne mu manya wo panyinu a otwetwe ho no na ye ka ho azen bembre but way asem nsha dance asem na CEO contractor no bra wakoto school ni mu no na chance dan bo edan no so tabre no na wo de nua guso a obebo so na nua no waguso awi obebo so ena wo sisi ho mpoma ne ade ena mati kola na wo ho no o ma wo yehia ne sabre no school dada no omuwo mu no sene esi aye awumna ne ade ne nto o mo ye o ma anye se o mbekọ edan mu by force tinu woni wa sototo from sense ntwere ni di nkoma no empanimfo ani bi esesen sesei empanimfo ande ne o mo kan se isi ade Mensi Cratch or War and as educational director, assembly members, and as a penifo Makabi woman. Oma Kwakushia, Central Regional Minister, do I they get champion? Oma Kwakushia, no what more Makumatoye say, assembly a doman. The Siamanokas, and we are here to help when you come in, or Yahweh, Nemo, almost shady would say a brainy big. Ombeba no ma ba be boot dinosaur system come and Colano and your papa quatinus yadia. And no dan chain omuchre mu say uncle bi so here ono so o hwe ni mu say ebre mu yes na otwi be simu ya ye hwe ni mu say nkola ni nyina be ma kwan no ma free school mo nso mu free school wo dia na che say o matumi aba be bo dan no so kama no ma dan ye kire e dia ma school ntina say nkomode free wo ba nenso enam say nam do won say quality na ye nim report ya gmadi ne be free as ye no ma bo dan no so ama nkola na komunti ena ye stress ebremu se wote menka na se wobetumi enne ne kire ya ye doada wobeko school akoye school ne mu a obi anu a wosu kwan ahyehefo ne ade hye wo so wo moje obam yeda se papa ba wa bedu kwaso afa wani edi akire de ebesi bia no na wosanso de asom yen waye na asimi ni aba mani de akire yo abusia yekwadi nkomoyi ewo asante emantemo atwema kwa nwoma krosini ebedwanim twade Enti wey aya twade DA Basic School and I said the 6-unit classroom block party apansam asam na rahu mi agye mensamanu mu krato se wahu se mofra pa ne yadache na nwumahia a yade gya ye madache enensase ni nyina asai ya tumu nyina aba school na yade gya wonom se mofra wonom wa twede DA Basic School wo munya ba bi ntena eni ade asam na abeho enti wa moto nsafre obi a obetumi akọ womoa wa meboa twede DA Basic School e wa twema kwa nwoma ekrosi ni bedwanum na wonu mu anya bia ebekọ akọboa won no ebi ni Ghana fo to mobile phones wo Ghana ha ya titiri pa no ma tip tolling wo secret won chesan hwenya ya anka twede won de sika ni bekọ akọboa nso madwuma ni gu wo madwuma ni gu a egu nyina na sei wo fa tip tolling ho no efri oda rice mfinfi ho no adi sane ase ho
se bia besansa wa chikura besa kofa kokom akosimu akosi kokomlemle emfinfin ho no oh se wo se Ghana fo ni bi wo ho alata fo nko a ene wono mo anya Ghana fo no wono mo nko na age adwuma na boss ne obekọ no oga make I see you oga you know the 1x4 oga you I go tear top sanko a pigi sa enu am de to won kire se sa de no a wo mo ye no ha adwene pa no nti wo mo toto e de asre Ghana ban se mra no a wo ho se wo ba be ye adwuma wo mai mu a se ne mra na kafa ho no Ghana fo nyina fo ma no ntumbi na emwa pa mobile phones and accessories dealers association of Ghana wo mo kwata won kan hatip tolling wo mo panifo na ene ye kasa ye na pani a wo gina simpie ni apaso ene central fo bo nkomo yewura Jamfi Eric Jamfi ene o chese samra no asese ase ye de ahye dem na emfuturu abo no a ye nka ho asem no munyimra ni mpie Obiara na sadia esa oye. Se oye kamenu na register na ya obiantia. Se kwa na akadini shota ba bi na ya mra kwaso obiantia. Na mo kana fo mo wo nko obiantia mra no. Wi ase obi nkasa fo asam pakodo. Se mra no wo ho na wodi mra no so no. Wo bia entia. Nemom Ghana fo to abi no mo yom adwuma na alatafo no mo aka beji aboso na nso mra nka won hwe no no won kasa tie ere Jamfi no wanfa ne sem na nso ha wo si saa de we ya wo kan a ya boso taw ade amai egu adwuma ne pa ye nyina ye ni se Ghana ha eye se ha ye ha kese pa e wo ha eye ahoho a wo maji adwuma aye ahoho aji adwuma aye e wo se ha ama edi oha bebre abaha yesika ashi edwuma bia ye osega bia ahoho adi aye eniema ye ton table so ahoho adi aye repairers ye omo repair phones ahoho adi aye mobile phones wa ye ton ahoho adi aye na adia ya kra ne se eye omo ma ye niema ye go Dubai e go China e go fa niema firi omo nche womo de so toy wo ye dwai ama adwuma na ye Pakistan fo abusiani ati yewura Eric Jamfi wono nano disem eno no na owie ye pe eno de kakra ka ho eno chese no kure saade ye koso no de emwa nyaade ye beboa won kura eno nti aban emfa nano entumu bi sane ye be ya ebetimi aboa na Ghana fo ya wo mo ye omadwuma no wo matimi adwuma no asomdwe fan no mo nya sika bia wo mo de akwakobo atwumatwede basic school na ho no no mo so matimi anya baby papa e de yesu ade ebusia ye remu awo MPP wasunu kokroko amanyoko wo mo akache ekakra na ni ye begina wo pasanse efini aba eni edie obofo so ene de ne nam eho apaso a eja wase bribribribribri na upiemu awo MPP amanyoko mu a sese no wanum de betu montene se wanum annual delegate conference no ene ne bekoso ahyase anopai sompa yama wati bebre na ansa na ene beduro kra no ama ya behye wonu behye sa conference yase yi na opania wonu piemu ewo council of elders a womo MPP amanyo komu a womo titirani onyenyafo Hackman owusu agyeman wodi kan ekasai ene samtwerefo na ne sankaye mu no ene wadi tu dwa sei ene meeting anasa conference ya wonom ekwakwa hye yi wonom ehye anim se wo betena se na eniema bia ekoso ewo MPP amanyoko wo so no manentem a enkoyie no wanu betumi di atu yie esa sempani se di ade da no se wa fanto a efrito na nkofiri anto bia ye pa obasesa na mfuturo ayehu setam na bio so wanu mu hye anim se womu emra wanu dibo kuro no ho baya na so mu dibo ekuo no ho baya se constitution no eno so won behwem se bia bibi ewom na na yie anade wose wanu di hye yie de wose womu fix no womu constitution ni mu yie no ebeboa no ene won behwe sa ne mani nyina emo ebra woni samtwerefo edi nkomo a wode na no December wiye no owura Hackman owusu agyeman ekire mu sei wonu mom de na ni so pa se nyankopon ayadom na 2025 National Delegate Conference annually ekoso ewo enkna hanum say ya team a wamde ato se rebuilding together
with our values enti wanum sanso asi ni bio said ya wanum si ye enfie bi atwamuo a wom hwe sa said ye bebi achia ne pa a niema nkoyie no wom de wom hyehyɛ ye pa a no wom nim ne kane no wom sanso kwotena se na wanum de ahye mu kena onanyafo Hackman ensem eni. We realize that the time has come to make a few changes, that there were some provisions that were not good for our advancement. So we decided to change, look at the constitution again and have a change, and hopefully that will bring us together, that will make people more sort of, they will get a lot of energy to come and work for us. I believe that this Congress or conference will, in the final analysis, bring out a constitution that will be good for our development as we go forward. I don't think there should be any problem at all whatsoever. We have to understand ourselves that this is a human institution. It's dynamic. It goes forward. And as you go forward, if there are changes to be made, you make changes. And that's what we are really going to do. Openi okasa yeyi titinani edema Council of Elders ewo MPP amanyo konim onanyafo Hackman owusu ajeman wadi kan ene samtrofo ekasa yansa na neyi wanom ebefiri wanom conference yi ase na wanom free conference na se pepepe ena yebo modia tifamu ene se ne abake kan ye no efitinra empo ne yehye wo nkomobo no ase ewo hot bite so ena no pay so ote kakra o news no so no nsiambia no ko na wie ye pe ene yesan trans ye ya bon ho kase saa de abesisi eguso ene we bon komo yi na yamane boni nana opon checheku ewo hodeda ya wo to nkra no fitie proye ne anafo atifini atoye ni nyina ne beto from pania kurato from one no atama to ama ne yen na bomode akonya eye yera ya adama ko ba fi kane no na on na pere abedi eche ya wenkita hodie nsam so ewo NPP amujoko numu wona de bon komo e ma ne de sem sei eto yanim nyame adom se de hya ase nura ye de mpaibo ene ntutuye pa ene bambo nsusu esipi no emisi ebewie no nyame adom bibia so bekoyi nti de ka se Ghana fo nyina ne se enne ye kire ye nsu se NPP na binom ka se ntem atete ne da bida ye baako akonya na eto a e so bi epredie na so de bi bakoko ba nyina krobofo ma yenko ibewie ne ye de nkabo mu de Ghana fo ka cha se monka mo anu ntum ni amosi bibia anom se yenkan ya no ntum na ye magye akonya no a NDC fo ba ehi mo ankasa nyese bitwa bibia atom so mosi mo yi tax mi no frio fe de mo de be se du na abeka enne galam se yi amoka ya agensem enne LGBT foreign minister koyo cement aba enne krampo de international conference center ene gina honom em ya fefia no amamu boni sei ko jama mo mo aso nim me da sipi na adantin kamen ko hye hifa de wo kan say over the place here ade olu so antum pie o se pie o man no ho ye nkoya ndisi fo ne akase alu so nti firi o mai mu ye tra ne abu o man na mmewi peye enkwan ye da etanu sabinum ya mam yenyansa ne enim je wa mamu hu ye beboa om ye bibina ya ebebo mabaso enyanso so a se the bible kanu ye mbu aten ne mu bi yaten nti all over the place no a positive one all over the place we are positive one o si enfri Ghana ha ne nko he Ghana na no ane wo ya aduma ko ba finance no lawyer kane pani abedi etire ya no wenkita odi ensem so edema osunu kokroko amonyokuro no ene wa sport oba Facebook no so ene enye easy they say we yisuru ni nyina mana kana boje se no na so aya black and white ene waji ni kiki no kama ena eshems very good ene da ho no ne say ya lawyer ni enim na no ne na do sansem we say etudwa no ye to ansem ne so na wasansem kura na mu no ye nua opon checheku ekonya onanyafo samia wuku a woyɛ mrahye badwani a wɔsomade hye a wɔnom ɛwɔ Akuapem North abato empeswa so na wɔne ne nkɔmɔtwetwe no ɛna wo bisa se aso wɔnom ani suade hunu pa sa conference yi bɛbɛ wiye na wɔnom ahunu anade da wɔnom akoma so no o sese ni de nyankopɔn ayadom de ɔmo ɛbɛhyia nyankopɔn bɛyɛ adom a wɔnom bɛyi ni bia no esanse wɔnom enyina adwen na bɛkɔ bankrom ene yesa de broni bɛka majority carries the vote no enti ni sadodo na aka so mpa asomasi a ba wɔnom nyina bɛdi nachi efe bi onso wɔnom bɛhwɛ anim sɛ emabunu a wɔnom wɔ kuo nim wɔn bɛhwɛ wɔnom eye onanyafo same awukunsem ni
I know is that the party wants to push for an early presidential primaries. And God willing, once you have a leader, all other things will align properly. And I'm confident that the MPP delegates will look at the various reforms that is being brought and then also listen to it with good and sound reasoning. And let's rebuild our party. Let's reconnect with the voter once again and psychologically get things going. The party is core base and structure. Is the youth of our party. Without it, there's nothing we can do. Enti no youth ni de onanyafo asamia ukusa se wono waboaboa mabunu ano pen wasanso aye mabunu ni nyina ano boaboafo waye bi pen ena se wasanso ye form organizer anie ena se waye emrahye bedwani e wakuapem not nti wakasa kirem enti nyakopon ya adom na 31st December no 31st January ko se wanum ko wi opani a wo betu frank ane de ama wo mo a wo mu nyina betache na sisi de mabunu no ena wo mo hwe aboa wo no woku nim na nyono nko a ene kasa ye Ashanti governor chairman why Ashanti regional chairman Edema Amoyeko no NPP mu no Bernard Enchubosiako chairman wuntumi wono so ojumadi na sibie na ohia opon chicheku na say opon wunie so mpafo osamo okumase mo headquarters no ho ne yesen ya na so ne amonyi we na montoma ne wo mame minor and major registrations and stuff, then we can concentrate. And so many problems also in the party and stuff. You know, that's it. So when we vote, no matter whatever, big party like this, we cannot think the same. That is why somebody also have to bring his idea. Somebody have to bring the idea. But at the moment, the National Council has made a decision, so that one has finished. No matter whatever, it will come to pass for us to have the leader 31st January. At the moment, the National Council has spoken, so that is what we are doing. We Bernard and Chibosiako Chama to me, Ninsam Kakradi to Jano. Nani a trouble, Shabedani, Mamma Gloria, Osunso, any Amani Boni, or Ponche Cheku, Ekasai, and a Mamma Gloria say, walk catch the polling station executives and affair from Fono. As Wamunya Botre, na a quoning penny for one Mujina ya one Mwasiedo, Wamuna Tamuchuku, now one F. Wamadri and Tetri. The polling station for Nani Bayadina, Nayana Junior Cobra, Mia Dream said 31st of January now, National Council edited by Yanko because a chef functions a cost for a party now. The year unit in the Aqua Community 2028. It's earlier near Yakoya CC, you fear someone and some are El Costo, your constituent, various constituencies, yet media Aqua to me 2028. Enuntia ana wanom ebre nti wa mashase antam sansan panise wufiri ase ebru nsu a enwani eye kokko entam enti ni ye kwa na ye ne kwasi kwaten so kasai e wa abra ya mane boni opon checheku ene ne twetwe nkomo sadie watu bi ema ne yen no enu so sei ene munsam etie in Gangster and then I can promise you, make a donation of about 4 million. It's actually 4 because later almost I have 500,000. But I see no, we shall go for no party for also no party. We should know some of the we should be up in all spheres. And see, I know you're uniform way, but the most important is for me. I mean, outside the donation is a very reflected the supreme interest of the party. But I mean for we are good to go. Openi ono sukasa yeyi ewura kwesi kwatin wono eno kasa edima onanyafo Kennedy wa hene akopre ko Japan eno ne yamani boni etwetwe sankomo na yakwa ahoma so ne ne opochicheku asa akoto aso biu na ahoma no sesi a ogina University of Ghana Sports Complex stadium ho no a eno ogina opama hai mejo to bema na pomte say atumni ahwe me hoye me gidi samutu mo hoye mo nyame adom wonya makobi akam makodi bibi a sana no kwa pe makodi akam opo omo shase 12:30 na ya bo omo shase ana me da se me ka say die ye bie kwan ama eye dwumadie no ye fi ase be ye tima edu intemwa enie na ye fi eye dwumadie na se enche ye na eye Fabera a wotu Frank Adema eye MPP amanyoko no 2024 ono eni na be de akire nyina eba bebetu ye
na meka His Excellency Dr. Baumia or no any na beti chire Dr. Martin Gopoku Prempe ena womu nyina aba bedu babre ya tzenye ni patom ni dede ni cheta bodyguards e jo machini die mema echen otu ho ewi na menkomo no beto aso no me faka yera kojo kuku openi ko yi otu franka na so ogina ye se franka tu edema amanyo ko ni mri abichemu the dia make say wo be chama say o no so far so you made enough here ni expectation anything yera yet was some of Papa SOMPA 106.5 Premto Breakers yeso me jama say me chia we team for say ya ba bi chia we here inside that say yamu there there's a bibia ko say there go so ko wano very well yan should you make any plan we say fear set that prayer make say ye fear so for observation anything say Ghana for the betche say go West Africa eba penifu and also mushia yenshia dem anye council conference no time was here started but to say no is ongoing there were 56 amendments to our constitution and then we have amended the bonfire say council conference no ebe adapt all the proposals no na yetumi ache ye party no Kenya to fight the 2028 election. Okay, to fight 2028 election, not that there no any agenda KPA it's when you so yes conference if you say so if you say fem there no bekan from Nigeria but to teach mu kaka if you just if you be swap fem if you say the fem akoso no atama ni papi kan me no menti ate conference na e ba so ni early presidential or flag bearer election e pese ye no no there council national council say ye koto early flag bearer election was January 31st and yet no one them ye beka wa ha lesramo de na ye beka one them wa ha ye party hye party no constitution no and na ya hu nyoma bia ye pese ye bomu ye chemu Kenya lesramo and yet ye go up and down now top down no ye beka one them wa de your party constitution and nothing about her. Finally, you are more for no. You make any members when you read him, then I'll be sharing him. More by no, any say I be a form for no so activity. And Pempi no more by a form for no him. Now a miscommunication. Assembly will be at 2 Hebian, Opa, but catch a form for no form for who into my papa in a year. Yeah, that's thing. A year, Nana. En kan peni gina ye franka to break mu kra wo every you go na tesi na ye ma me ekefiye ablikuma no branch be ni kani ene ya to abade tie ni we pie na ye nhwese ye betimi ene ye ma me edi enkobo ya wa na ye mita ye kan se so far so good conference then I'll be Mammy, you are for Papa SOMPA 106.5 from Sureka Teso. Mammy, you are for Papa from Sureka Teso. Honorable, you are for Bana. Can we make a catch and conference? We expectation. Well, every your mommy is very tight. Why are very busy at the end? About 4 man who can come and in Central Point in Kata. 30 years can and 24 man ever. The year me chance to see a doctor. Yaw Opoku educhum yera doctor yaw educhum ono na waba beka yensa ewo eye ahase aye fesi be dey ose opapa dey ono so medie no no ahaye benjaminya medie no tena ya yesi ase wa hanse no ama ha aye menyamenya pa a tese dede yo nso ewo mu but ni nyina mu no ye make my can say the conference has started nicely and it is very peaceful. Upon ansana obekono say meja o now do any de akira ba ansana obekono what the kama yahu say party no flag bearer ya wado onko 2024 abatu no waba oni na be de akire say ya te say osadu twumuso aba ho afei Dr. Brian Champon Canada Japan ani Kwamneje Japan wo mo aka ni nyina no wo hu bi
omunya maye sena make an conference ni efi atre conference dan cheye na empanifo no afei e na omo ba baako me hu ni say due to security no so mu nyina ba pomu a ansha na akwafa ye bi de wo enu ntino ehyehyeye a tete empanifo bi e de atuda no ko kyerese omo ye no kakra sene be ya enu so ebetimi akwafa ye ade bi a ebeboa ntino ya ade bia ekoso ewo eye ahanu say just I have very crowded. I have very crowded. Just open plan but we will find our way out. Kenya mekanya no bambon semuntino and if ya yenya hu eyepen ko na so if you attention here there enche omunyina ababa mekanya za na fi near almost so omadin che won se bi o mekanya no ye de ama yetifo baby adri ene se ne ore se nipa ebo chenko videos aye hwe no ha Facebook na so no tumi se edoso pa Dr. Baumiane na po ba no tumi se nipa ebo mochi no nye nipa ketua na yere nso ka na ho Alhaji Samira Hajia Samira Baumiane nso ka ho wo mu nyina jinchi aba na nipa domi security protocols no wo ma break you on eno ni asema me kai se no kwasem ni ye hwe bambon sem e wo ha no mu sei no in fact e wo soro papa na ye ntimi hu awa nyema beti fa akọ ye sanse yenhwe eye doctor Muhammad Bawumia oni enche na po impokra ba ye hu bodyguard na edi o machire eno esitudua na wo eye nkomotie bi a womo a yedi kan ni omudi nkomo ewo eye trobo eni afenso eye abuom ho no mpanifo nsuti nkomo kire se abambofo a wa ha tempo toso esin delegate no emi se ye no mo ba ba yakini isan sa abambofo a wa ha no tie eni kwanya omo paso a omo to ban eje ban anu otin e wa ha ni titru enam mpanifo yi a omo ba na omo sanso ekwi. Okay. Opo maminya o kakra na pa makobi tu anum na fiti anapa makonkwa wanum sa no aya na ha me pa enti di kan pa makobi fafo wanum ansa na mmom ya ma nenye Hajia special local foods de ni bi why mo echi ye be saba ne aba beto aso de afiri ho abusia nana opon checheku na ye ne no akọbọ nkomo e de afiri University of Ghana sports complex hono na se wo join e o Facebook ne so a in fact abake papa dia na ohunu me hu se sisi abomre me hu chema wuntumi se we ya be frɛ Saturday ye hyani we pata na na mo frɛ ne kaftan no na ai kaftan asa wo maya ne te se jalabia bi sa na se na edom wo ho pa edom me ameka masam edom ni nipa edom no ma nipa ne ye mema enti no edom ni nipa ewo ho papa nyasam ketua na kwaku yi wo hwe sa conference ya ye mpanimfo yi hye ya wonum ye ya ebra wo modem aye na nkasa no wo mantimi anhye wo mobre na se entem enti ni yan hwe se wo amendment a wo mba ye wo mba wie hye ya wonum ye ya ebra wo modem aye na report ya eba ye no eno so wo mba hwem wa mo hwe na mo nya ne ten se ya do ya hu ampanisi ya nya dai ya nya chinye enti wa mo nya ne ten se de be ya wa mo fira chirichiri bencha ya ba ye yensam twerofo nso a wonum ko ye no me hu onabo gido bo akọ ha wona gina ho ya wona po anim hai wona po anim David ni ose chena anim ho no a enye ose space di ose che ono ose che mensa bonsu me ka gido bo akọ wo se trust for me ane mahunu mama akwa firi yesu na de gina ne nche hai na sadia na ponso ina nim straight ni je so dia so hwe bi anim se wahunu ina nim straight pa anya sam katwa na edom no so mo kwan kakra sadia ponso ne ba panifo ne ba sadia o mu tu atale wo mu o ma munim wo mo dada nti na o ma bie kwa mo di ama wo mu nti sabre yi a wanom ashase enche ye die ye be hwa ase wo mba ye ne ntem wo se 2019 nso wo conference bi a wo ye no kumase wo no so wo ma hyada nwie mu nsem eno so ka wo conference ye na obo 2017 die no wo ye no kumase sports stadium
2017 na 2019 2017 sawo no mu na 2018 na 2017 na 17th December 2017 okay eno so mu nsam no wo mo so ombesan so ahwe mu bio eno no mo di free ho beto aba okoforidia no enti na no so ye hwe na enti wo hwa wo mo anhye da anche so wo mo te wo ho asentam de ya enti na me mi susu se wo ho so wo mo se yakopon ya adom wa 31st January na wo no ebeto aba no mo yi wo mo flag bearer no enti ni enne eni ye hwe se wo mbaji atum ana se de neck ni kwahia ye wo no kan ye no eno ano no a se ni nyina be ya amendment ya wo mo e de baba be hye mu wo mo constitution yi mu yi enti se yakopon ya adom na amendment ya wo no kwaye wo mo constitution mu yi se e bia na enipa be se miensa na nan e ka se ansa na wo mo abeyi wo mo executives no wo mo e kwakoto abeyi flag bearer ansa no makoyi executives ya wanum sesa wo mo adwen kakra nke be ya bi mu de ene me enko homa na so pon sisi kwasa ba homa wasan de foforo ba jejeku aha we membu sa se dia na asia bio me da say won say wo di kan bi say eye honorable Ken Kennedy Japan ono any grand champion bi ehun mo ha na teti a me ka say na eye honorable Ken akompe ko Japan aba beduro chese ono so eba na ono so ye share doma edi na ti any infoni bi kokra me de so aye show ye social media ne so a ebedi adan se ono so wo ekidon for pa owo edom chese edom edi na chini nso no eno so ekọ aniu na utie kasa na ekoso na yentie we want change we want change we want change we want it. We want it. We want it. It's the way I have to now. Womuti honorable Kennedy. A complex way Japan is chini na yete so omo kasa se omu yansa traye. We want change. We want change. We want change. Ena tese ekosom. Tese idea. When you see them woko ora sports stadium no inside and kasa. Na ya mpenifo enso teninso no wakoho no na ono so akwakodwen ni wo menu nti tanya wo kan ye no mpenifo no omo baba because former vice president Yeraba Umia eni eye na po eba ye no enisima edu na eye honorable Ken enso ababebi enya nwanwa se enche eye brand champion so eno so eba bebi jo ene opon kwaso to aso ho ma me why no opon titeku na wasan ato edi amane nti asen when emperifo ne beba ne bia no ye besa sempo eduru ho ne ya sore kura no a se ye sore ana ye wie kasie na se 2 minutes later foforo san ba mu kura be san betena se 1 minute bia ne edi na bibi na mu 1 minute bia na bibi na mu that's how you kwaku asoma na opon checheku ken se ebra woni onyanfa Kennedy wo hina komprekwa Japan bedu ye bi we want change me kai se MPP for omoderatives amudi kan de baaye no wo mu kire mu se omo pe campaign bia mra kura ye ne ompanifo ne kasa omo kai enti adenti na bi mu aso odensa yesi mo bia ma ho meye campaign bia empanifo se efie bia mensem wom ana me so men kan twam se dedema ene kokoma we nyina okrabo forma enti ni si obi se nkwa ha na obi se nkwa ha wo nyina se bi emum so da ya e woni trim enti ade na onye di we ya conference na mo koye ye nkwa ye ayi we nya abato we nya congress debi we ya conference there's a difference room conference ni se wo mo akotena se akodwenjo wo ho akobo mo ho congress de na yes wo ho no mo akoto aba akokire wo mo adwene ewo abatu what you say enti no ebi mo de na ka me hwe anim se nka na be kwa wie ya wo mbe wie no 31st January wo so mbe yi flag bearer ansa na akire wo ma beto abayi kuo no mpanimfo no nke ho kakra no ko mbesesa na ma me onim omo efri na ekosi so mbe yi omo flag bearer no ombe yi elections ni bi wom enti omo executives no ombe hyase ayi bi ewo free constituency ho no de ko no ombe hyase ayi bi e de akọ that's the plan but omo aye ni say national one but omo aye ni say omo person omo ye ne ntem say baby a meme enkomo bi amadi e wechire abusia we kokwansa na mbedi a kire mo neba kwa na wie ye no
possible say nneɛma bi betimi asesa no even though 31st January dia betimi atena hɔ a bedu saa bre no be yom flag bearer no pepepe but be yom executives na wie asam de akwa yi dru ho sasa ebri wom ebri wom into omu yi ni wie na no na fe omo de omo rally party ne behind onipa ombe yi no na from the na turn na for 2 years na beka no omo de na turn na for Ghana ha nyina ko iso ombe wi ye beto aba no that is from behind the scenes nkomo bi amedi say saa no ombe kɔ no a ebetimi aye say ombe yi efri ne ekosi 31st ombe timi ayi executives ni from polling station ebi akosi national ewi ansa na makoto aba January no anya sanso de anese de neck for de o maka na say so ko yi flag bearer wi ansa na o ma ba be national executives yes na nko mo ye exactly but ye hwe animu ni nyina nsesaye nsesaye ni nyina betimi awie say ne wadom area ma me fa Facebook comment kakra aba no nto aso ha se na hye so say no hajia special local foods adawroma say na maka kire opon mo we ye hwan de ya Kennedy ba no mo na abodi no no se ho no se kire ho no we kai we de bai ka me no just me mu ko chi na me ka no ase ene wan fa V8 ama wodi tundra nanam any tundra we tundra 2022 odi ehwo ko chi kakra bisan ko chi ebedu ho mo enti pause na ya ko kakra bi 1 second pe very na we ko gudum de sia mesro me ka se na ana abodi no ba no ebudi ya me ya abodi na nse na odidi ka na nchemu ho na we die ni o se straight ataye ya na we no abodi no ko ba no Abusia join you on Facebook SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra be hebi na fa comment bra he obi so na gade other side ho bet no wash your suit time to say and the school bag and to say and tam wachi no ya dey here ma no odi kanachi sir wash your suit time to say and you akata ma we school bag say when I make papa we your be wo jama school bag somebody so the school bag bona chi no dey hanky abona dey wa boa no ho wa boa no ho e ba mo ngite mu anu ase aso fa bi to bra mi no ko de bra e ba ya no ojina opongro ho be ya tro de akomadina wa so ma o ne bag yo de ba e no no anie e ba say hey wo so nya gina opongro ho be nya ka say de secret kro be ko we say on Facebook comment kakra from brother say na make hajia special local foods aduane papa nyina efie ho e na yikodidie na bibia atimi afa we mu amo we nyina yi we mu firi we say ekim wo maduane om de ma delegate e ba nyina ya hajia hajia na de aduane o supply because we nim say hajia de oduru ho a aduane papa ni nyina amakwajeje agubasi ni oh yes hajia ho na wonya se wa bankran na wa ni di hajia ho a na wa ma baby akwa di bia e buka we enko gina de bua e na me sister aboso no den buka I say babodi no o de kwa mfa I say loose no I say galamse for side o me say loose papa mi na say jaja na mfa e no sa no hwanfo no e komani bre udi duru ho a o say MBS chese mambisa ye mpa mambisa enti bra haji ho bedidi wan tete aduane papa ma ayefunu ani a wo bohu no e ma wo sa haji ampa ne sa enti o se bra wo hacho transition chen ho no a hwa na obutuo ya na wonso amodin ate afa ho na Starboy was say watching you live and clear at Ahafumem ne dia wode aba e wo Facebook ne so eno no sanso ena na kwa mwaboten enso edi free Ablekuma Central wono so edi we edi aba was say a very special birthday nkoma Rose Fafali Dekenu aka she survivor level 400 student at University of Ghana Legon okay ne dia wode aba eno no baba mahama enso edi free obo say or say NPP will unite and take political power from D-Levy government, NDC. Greetings to Mr. Kwabena Ampofo-Appiah Virus, former MD for State House and Company. Nedia Yawa Diaba and no Komensa Pillar 2 was a SOMPA all the way. Now, way now, Atrono. Watch on way, no best free have a kind.
ena ode aba ewo ahase ena we say special greetings enkoma honorable Bright Esilfi Kumi next MPP national first vice ena honorable Daniel Nyame ena osi Donald friend ubia chairman of akwatia ne dia ode aba eno no na na kwa mabatin okay makan no de da ma menhwe we so 1212 nana yeboa ready nana yeboa begumi o nana yeboa di magifik if that dem wa sande abedru ha o shukura ha ya won kran danso man shukura na o say good afternoon to you all. I am enjoying the presentation live at Shukra Accra. In fact, you guys are doing fantastic work this afternoon. Yeah, that's be brave nana yeboa and memen so me hands was san nam so wo tap no so bebre wa ha nya asem keto ntina na ebo obetemenka ate obetemenka pa kakra abadie enafom ye hu se hene onenya fa Alexander kwa me na fenya answer waje cool high no yes cool high one day ni chewe di oh yeah we go ho so we ni cool high no cool high no ataka no. Oh yeah, so just sahine. Yo sahine. Mo. Why dey for? Simple. What mom koya o dey kra dress simple. Na wo abehwa dey ni wa che ko 20 say. We dey hanki oboko. I say hade o. Na upon chiku ni e ka security asem no. Hwe ba bia osahine na me. Nse no an bodyguard bi di na chi ho. Okona nim kakra bia bo say internal security ba ko no gina ho security ne bo. Na chi no press for be say numo say nsia esanso gina honom ntu de wo be ma koye mensem wo we de obi antumi nkoyi basa yi bia wo wa wo pese na wudi yire nkwan ka okon to ho hwe ne yie enko ade a we ukọ aboko boko efie akonya na mokoka ho asem efie nkomo sade ye be koyi amamoa muntia we asem bia ne fie asem bia ne chire eno no abusia channel so say secure sanitary pad na dawroma ena yeti ba bia wi yi se ne awutie kasie ya na yebo ade fi shukura ba say wase wo enjoy news no na fantastic presentation no correct one pa no se uhunu say na sa wotine say ya na ye secure sanitary pad dawroma wono ena aso asene ya ye de brewo me pa cho mo asantemantel ne nkwado no Udru mama excellent cosmetics ewadum PZ abenya biato ena wasanso ba ko kwada so extra taxi station hono a old Asempa pharmacy kwanu mu hono ehọ no obutuo me pa cho mama excellent cosmetics numbers near 0243 862 158 na fe one no abonkomo we ena se woto na wo de che odofo bia wada wase a womieda esanse wadwene da ache ho wadwene maayemu ema no titiru wadwene ho pa time herbal mixture wono no se malaria chill aduane si wo ntimi ntibi ni wo honam ye oya pa ne ma nkoyie sa no a wo hia time herbal mixture na wanum bi na bibia timi aye fine ye wo time HH mixture ne capsules wo ho eno de odwunso mu na wo hunu ne ma nkoyie mfama wo afa immune system na ye weak eno nti yade bi ekowo ma je se ba be kra wansa na akwa wo hia time HH mixture afa be ma nso so a ne ma nkoyie ewo mpam ohu da bia akwa me se da kro ba be ye hechi enya nkwanpe wa na emom so tro o gina obi ba wan hweye wode nade ne betwa wadi so sei kabo no ababo ntira be wa amane emma bi nto me pa cho uhia time HH mixture na bia timi aye fine eya mo ma ne mema nyina so emma no sa atenka ni ho sa no uhia time HH mixture na no timi boost libido no na bia timi aye fine me pa cho we no nya mo ba pen for ba ma akoda ni fo na akoda we nya mfinchi adumi no ma ka nyina timi no mbi kenji he ba ya odi no ba ya ti bi chi wa dwana sa o peredo atu aton a 0244 417 669 0244 417 669 na fe oni yen abonkomo enya nanso e wo pharmacy herbal shops ahodo nyina mu mobile phone na de be fresh enya techno di ampa cho tumika kwaje odi ni sisia Techno Spark 40 series eno ne papa na make am for di amawo eno ne papa no a da bia no medio nuado no krode no nyamisuro ka kire say o pe mobile phone papa na wo de use a nei ne wo so the new age the new vibe the new babe ne wo so no ya say de no one obi enjoy Techno Spark 40 series eton so ma wa fa wade enfuturo bo no a wo de wapepa ho na akọ baby ensai ana we no ye the noise cancellation e de ahye mfimfin system no e de ahye mfimfin wonti sanke ye te ha ye ka sei hwe e na safo obetimi atena ha na nko ye ne ko ye de aye ka nyina ye nkom safo de ne nkwa na abete ti awakura eno ano no Techno Spark 40 series efe
ɛna ɛyɛ so slim ɛmfa ho sɛ wo person no wo de load person no am na ka kwan kitikiti bi sɛ tɔte aba shoe lazy ano krampo no a utim de fa ho na bibia atimi ayɛ fine camera no nso de ɛdamu pa me say ubetimi atwe obi e de afri northern region abegina nkran na watwa no wia na asade na kosi bia atwe no na sa na mpesam kire wo ekwa akiri pa eye so clean powerful e na sparkle bibia e ma bibia so etimi ye fine me pa cho no dolly moment kura we de eye serious one pa bo modern na kwaje de taw na bibia enkoye emfama wo phone shops ahodo wo man Ghana mu nyina benya bi ato afei techno stores ya atwa ho ahia Ghana tifini ato ye nyina wo benya bi ato wo pe bi sa no na se wo penchire wo bia no a eye anu age number 0303 980 205 0303 980 205 and I say wait me check it out your social media handles no Instagram no Techno Mobile Ghana and our TikTok and so Techno Ghana na oni yen abo enkomo nsem we de beso mu nyina no etwagu ye SOMPA 106.5 FM so nkran he ya ewie ye no edane nane mu a kopie SOMPA headquarters Kumase 93.1 wamu jibode mu den enyo amonko wamu ji am to petin ye ema ayiko 100.9 wono so eje ye e de famu wo ho ema adamfo pa radio so beje kakra de koma Paris France abrochimam fo nyina afa SOMPA 101.1 e wotakwa wono so je fa ho e na 103.3 e wotakra de wono so je ye efiri afie kuma ekosi mpotam ho nyina no wo mu nyina nya bi tie ye afa tachiman 106.1 wono so je ye 98.9 wo sunyane 90.7 won kranza 101.3 e wodoma e na odi koda no so de bia ma kire wo e ya asa won kai se wo ho a ubie di koda no pe ba bia radio kantra nwam no wo ho no e ya hwese SOMPA FM so gina mu ya bo captain amman de kase ya tente wa mu aka no ama bia timi ya fine afa Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra YouTube so SOMPA FM Live and afi nsam no ni nyina so egum www.sompaonline.com nsam no etwagu ho den apesemaka ya beje bre echeche nsam no nyina de ma wo no me obrempon na kwaku ampoma menimeni aba abena bedu adepa kofi ebusia yadase ama monitia adehye but yenkoye yetete nkwanchen he ya bibi tofo mo a ye besan de besomatifo